초조용라 나르들의 수행이 안들린지 인통디 근데 안자가다 비유초라 아니 네번이도 되지 되니 로름치로 제순고도 안디토라 비유디 네바디 탄다 규마 캔서차 탄다 맹하나 면다 면주나나 심바리샤 안자가기 네바디 자가르와랑체 아니 캐먼타운 시자네레샤 어디토라 라도 나 신데 도도 낭샤바디 펜츠모 낭샤바디 무슨 곱샤이점네 디치에 아니 망아디 배우랑이 체도 낭샤바 인상 위차상 배우라 줘 아니 년통다 제가 차상데 줘서 다 민그레레 로모고와체 민그레레데 코랑도데 로그네 땅나샤 아니 도도디 가즈이미 술라테요메 어디서디 마슈초바 체슈야이 아니 네바디기 민 랄바두리샤 코랑라 부인이도 지금 로시 지금 로주이서레 아니 부인이 게메디 부분이 있다니 로마랑라데 코랑님도 단다 내기니디 코랑이 게메기 오마 어떤지레시안 코랑돌라 도다랑라 대화체니 아니 대신데 탈루춤비 충기디 대표기 신데브난게 나네 단다 벨지움네 고문이야지 나이데 세딘 사모이 텐지 세딘기다 부위 체도 니고문이야디 아니 갸가 단다 케마니가 촐라두니 게메데라 고문이야 아니 페요라 고문이야 되지 체유 되네 오티리지레 되네다 페요 랄바드루 예체도 규마 캔서증에 랄바드루 예체도 신데 난케 미 좁게도 미 좁게 나간다 신데 아고르 찍동 숨갸 주미디 어디리지 총샤 카상기 콘세디 페보르 이세타스 도지코 타바다 아고르 안데마다 페보르 आज 갸 की सहयोगी प्राप्त भएको छ जसमध्ये नम्बर 1 मा सिलिकुम्फेर लिग थोक्पा पेबोर खजुदो पेबोर वर्षने खजुदो शुभयिबैना चिंबुम माटिङे तोङ दुंग्या शिशिगु दा काशी लामो फ्यामिली बाट 50 चिंबुम लामो लामो दुंग्या फ्यामिली बाट 30 डलर काशी तन्दा जुम बाट 100 डलर केलसाङ दार्जिलिङ क्यान्सर चाहिने लालबहादुर रोक्लिङबाट 100 डलर नम्बर लोकसाङ निमा फ्यामिलीबाट 50 डलर नितोङ दिनमा टासी याङसेनबाट याङसेन एन्ड साङपो फ्यामिलीबाट 250 डलर शेदेबना सयको मुनि साङपेङ दावा बर्थडे भनेर भन्नुभएको छ लालबहादुर 100 डलर गोमु क्या दे केमानिबाट लाटुनि जगाजी केमे ला नम्बर 10 मा निमा छङदोकबाट चाहिँ 50 डलर नौबुदोमा फ्रम लेट फादर हेङबा सरोदरबाट 100 डलर तेन्जी लेकदोक सन अफ द नोन याङचेन from Yorkबाट 50 डलर तेन्जी डोलमा डटर अफ द टेन्सन लामो फ्रमबाट 50 डलर अनि तेन्जिन रिक्सेल सन अफ द तेन्जिन टेन्सन फ्रम बेल्जियमबाट 100 डलर सिरिङ गेल्सन फ्रम न्युयोर्कबाट 100 डलर Choijon from New York 25 डलर तामला from New York 25 डलर मेन्थोक डोलकर from New York पनि 50 डलर गरी जम्मा 1307 डलर प्राप्त भएको छ जसमध्ये आजको नेपालीको रेट 116.87 को दरले कन्भर्ट गर्दाखेरि 1,52,749.9 हुन गएको छ र 16 रकम चाहिँ आज हाम्रो आन्ध्रा क्यान्सर भएको दाजु लालबहादुर विकलाई चाहिँ यो 16 रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौं दाजु यो लिनु होला तपाईको आफ्नो स्वास्थ्यको उपचार गर्नु होला है धेरै टाइमहरु सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईं दुई शब्द बोल्नुहुन्छ?
उहाँहरू सहयोगी मनहरूलाई सबैले नमस्कार हाम्रो तर्फबाट। उहाँको चाहिँ आन्द्रा क्यान्सरबाट यस्तो भइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले सहयोग गऱ्यो भने केही हुन्छ कि भन्ने आशा गरेको छु।